Kijing tip bagi khobor ki baman la kesni nak kuasi kai channel siang bahal subscribe nak mentah. Ka National People Party NPP kala ai kecing itu pakar pang ya udong thau jing ruai bapau chong kerilum khasi ubat tharu ya kecing ruai chong Voice of the People Party VPP maina pana hau pra kabalapan syok jadu ban penyo ya kecing jom ya keseng VPP hadu saungut ki MLA ha ke election MLA jar artulai kabrang sudem uneu nong thau jing ruai bat nong ruai udai ba Smiling F melim ngap ubana yeu pam tia ubala dep thau hadu la hajar teli kijing ruai bakan thup ya kijing ruai niam jing ruai idri jing ruai bapan chong shit ha kapor election bat kiwai de menteri rangba kajala bat national president ka National People Party NPP Konrad Kongkal Sangma lokhot di sha yaw neu nong thau jing ruai ha ka ying sa jong kum kadak ka jing ai borom bat jing itho ya kasap baw neu rangba udon yaw neu rangba nong thau jing ruai lasan ran daw chief executive member CM ka Khasi Hill Autonomous District Council KHDC uba penyai sing sim lembat executive member uba Fantin J Lakadong ha kene kecing lai kendu yaw menteri rangba kejela lai thu baw menteri rangba kejela ulukular banthe ya kecing ram shaw neu nong thau jing ruai ba unang la shu ban penhe bat ban penriu spa ya kakam ka ba ule kata ha ka ban thau ya kecing ruai bat penmi ulbom shuwa kani kecing lai edi sha bat chief minister ka Khasi Hill Autonomous District Council KHDC kalapan kuburom yaw neu rangba ha kecing alang balapalong hapok office traikam chong chief executive member ka Khasi Hill Autonomous District Council ba penyai sing sim